عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسابانا سلام دايا. ويها بالك قلت يا ما جبوي نظري جبوي شعبات شباشا جبوي شعبا مشغولة دعاء بك بيك وسورة قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس مو بخويني إن شاء الله جبوي شعبا جبوي نظري باشا نا هنا كان شعبان مو بدن ونا أو كان شعبان مو بدن ماني يكتب الميج ناكم لي روجي دقرم ما روجام قبول دبي أنا بلي روجي قبول دبي على الأقل ميجي روجي ببنينا تلميج بكي الميجا تجي خيراوي تشترى وتجوي جنهين ميجي تخلاص تبي أو فرص تترابو وتروجي بقري أو جي تخش جنهين ميجي خلاص كده لتي يكي بكي يكي نكي كي جانا قو تكر أو تترابو يا ديد من استوي تدا يعني أبيا هي هنا كاجي قصاصية باش فهم نكريا يا قصاصية أبا يعني يسوي حواليها باش فهم نكد بما كات كيجان كتاب دت بيشي يا هوايد كتاب رب العالمين دت قرآن دت بيشي ما ام تشيرو كات بيشن ما ام دشن كتابا بروفيسور كي يا هناك انسانا ام كتاب رب العالمي دور دت بيشي قصاص لسر وفرزه وقتها قو يكي كي بوكو جي دبيغو اوجي وري كشتن بخيرا ولو يدي كسنا ما دويري هري كشتني بكي او دبيغو يدي ولو بيناخوا او يبكوشي او يبكوشي او يدي يبكوشي ناخوا يكي يكوش او جواري كوش ناخذ بيدي كسي ساغ نامني يا نظام تشوا فهمتك يعني كا خوشك ميزنا خوشك لي بفكره قلت زانب تي وري كوشتن تي هنا كا كوشي يعني يكي تشقن يعني تجي بيت ناچي وينا كوشي تشقا زرارات تجي كربي تشي اشتكربت ناچي وينا كوشي شما جترسان قلت بي ولا اجيا زي ما كوشتن مثل رحي شيرينا كس زانبي أبي وري كوشتن كس ناچه كوشتني ناكين أبا تناچو وينا كوشت جويت ترسي تناچو وينا كوشت أبا أوجيش خورج مني خلاص بو وقوتوي كوشتانا تجي أتمنى كوشتن إيدي تجي توينا كوشت أبا ونهار دوجيش مني خلاص بون قونولو بانا تجي حبسينا ترسي تهاري وي بكوشي أبا أوش خوتشو تجي كتي حبسيدا خويه ويجي ورن هناكيش خويه تكوشن أبا بود دو او جي هرن ديسه هناكي حيفا خوهرين ابا بوسي او جي ديسه ورن او هرن ورن بهتر كشتن چدبي جاره ناخو نحبس زندانا جاره اوا دقنا كس نوي كشتن دبيغو عول يك وري كشتن اب قانون وري بجه كرن غابا او قانون دجه دبي دي كسنما دويري هري كشتن بكي يعني ابا هيجي فهم نكر بي دم زانا مي چاوا يكدبي ما انترنت حرامه يا انترنت هاو كبي قداحية تدبي قداحية دا تآوي بخوي تشير بخوي تشربتي بخوي حلالة تدبي قداحية دا تبيعزي عراقي بخوم أما قلنا تكاري ببي قداحية عراقي جي بخوي وتكاري شير جي بخوي تكاري آوي جي بخوي تكاري شربتي جي بخوي دمسي جي بخوي ببي انترنتي تتكاري خدمتي شي اسلامي ربكي دقنجي وباشي دا تبكار بيني تبي شغليني وتكاري بي انترنت دا حرامية دا دبي امريا خودي دا دا عصيانية دا تبي شغليني اقابات ابي انترنت تد گناه هذا شغلان تبي گناه كار تبي تتقنجي دا شغلان تبي خدان خير بي وقت زمان انا هاب بزمان بفي زمان بساعتك اشد اشتغلم از آيتي رب العالمين بيجم أبا بفي زماني أم دكارن آيات عشي بيشن أبا هنجي وي خودت عالش ما راضي بي أبا خيرا وبفي زماني نها مكاريب كلامي فحش شرقية قوفندا كلامي لسر بصني بيركي تشويقا لسر زناي تشويقا لسر عراقي وإيشكي بفي زماني مكاريب باشي بيشي سبو غيبتي أم بكن حنكي خبي هنكا بكن أبا هنجي أم بيقولنا كاردبن زمانة تتكاريت قنجية ده بشغليني تتكاريت خرابية ده بشغليني أمين تانا دي شغلوية يك روجيا خوب قستيجي خرابكي وي روجا كتني قزابكي تبقستي تروجيا خوب تخراكي ديسا تي روجا كتني قزابكي أو كنجي شيست روجي وي قزا روجي بقرن وطاقو جنومير بتاكليا جنسي روجي خرابكن د روجيتيه دا برو
زلام تێکیلی ژنا خۆ ببێ ئەبا هیدی هینگی شخوا ئەو ڕۆژیاوی خراببوو شخۆی وێ ڕۆژێ قەزا بکەی و جەزای وێژی 6 ڕۆژی لپەی هەب بێ نابەر بێگۆ نابەرێ بدیێدا 6 ڕۆژی لدوو هەب لپەی هەب دەبێگۆ کەفارەتێ وێ ڕۆژی بگرێ لە وەختێ گۆ نەب تێکلیا جنسی بێ بە ئاوێ بێ خواردنێ بێ بشکلێکی دی ڕۆژیا خۆ بشکێنێ هەنگی وێ ڕۆژێکە تەنێ وێ قەزا بکە ئەب نوشت وێدی تەخلیتێ نوشتە هەنا یا نوشتان گۆش بۆی نەزەرێ بێ ئایەتەکە قورئانێ بێ یان دوعاکە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وەسەلام بێ ئەم vê nake bi zarokekî ve em bikin yekî got nizanê qur'anê bixwênê baş e zirara wê nîne ne guneha lêdî van niviştê din ê got ne ayetin ne hedîsin wî dî hinek şekilk û texlît û xîşk û tişna baradayî û tişna pûç tê de na havana gunehin ava niviştê wilo ev niviştê got vê kamê nabera jin û mêr çêkin kurek û keçik ya mêr bikin got dilê wa bikeve hev evana heramin gunehin û ji xwe tiştê wilo çê jî nabe yekî dît bêjê ma got yek jina xwe berdê karê canekî dî pêre bizewcê an na ya heger got di neqla vêga sê neqil heqî wî û berdanê heye heger di neqla berda bê neqlekê berda karê dîse lê vegerê neqla di dua jî berda dîse karê lê vegerê lê neqla sisiya cara siya jî got jina xwe berda îdî nema lê divegerê hew karê pêre bizewcî wextan got yek jina xwe berdê heta got di idda de bê iddê pîrekê yanî got sê heyz û sê paqîjiya bibînê di vî wextî de got zilam bixwaze lê vegerê bê nîkah jî karê wê li xwe vegerênê bêjê bê min tê li xwe vegerandî bijinîtî temam dîsa bû jina wî nehewcê nîkaheke nû lê got idde derbas kir yanî sê heyz û sê paqîjî derbas kirin îdî hingî got bixwaze divê got nîkaheke nû bi nîkaheke nû werê nîkah kirin aha lê got neqla sisiya jî berda îdî hewl lê tê mehrê و ew pîrekan got werê berdan jî heta got iddê wê xilas nebe nikare herê mêrekî xwe bikê yanî divê got sê heyzê wê sê paqîjiyê wê derbas bibin û piştre got bixwaze herê mêrekî bikê bile herê mêrekî xwe bikê got êdî bi roza xwe çû mêrek kir û li cem wî mêrî jî ma piştre ew mêr mir yan ew mêr wê berdê û iddê xwe dîse ji wî mêrî jî derbas bike karê dîn mêrê xwe yewil dîse got bixwaze karê vegerê ha bi vî hewayî karê lê got sêrî da bi em ê qazî dehşê bikin di nav millet de wilo meşhûr e qazî dehş çi ye di beyanî vaya yekî jina xwe berdaya bi sê neqla dixwaze îdî pêre bizewcê ka îdî bila çi bike em ê wî li yekî mehr kin wê jinê li yekî mehr bikin ji bo çi û bila berdê de qena dîsel mêrê xwe yewil vegerê ew jî qebûl bike bazareke wilo di nava xwe de bikin laneta Xwedê Teala li her du tarafa ye ê got bêka ji min re weke got bêka jina min ji min re helal bike em ê dine te û îdî wê berda wê de qena îdî em dîsa pêre bizewcin ebû nêriyê bideyn pêxember aleyhi salatu weselam dibê laneta Xwedê li her du tarafa ye li her du aliya ye ev nêriyê bideyn e yanî û çi nêrîkî bideyn dikin weke got nêriyê bideyn bikin gelî temaşevana bila xêra we bê vê sayfa me bişopênin beecbênin begen bikin û hevalê xwe dawetî wê bikin bila xêra we bê û van vîdyoyê me ê kin jî û ê dirêj ya me hûn bi xêra xwe vana par ve bikin Xwe Teala xêra we qebûl kî Xwedê ji we razî bê em ê vê dê bername xwe weşana xwe ya zindî bi dawî bikin Xwe Teala xêra we qebûl bike bimînin di xêr û xweşiyê de Esselamu aleykum ve rehmetullahi ve berekatuhu وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين داخواز بان قوازيا ما هري داوي أبا حمد وفصن هرجي الله رب ورب عالمين